Čisti Android. Malo sam ovdje promašio. Zar ne bi sad trebala biti neka recenzija? Pa šalim se, naravno da ide sad recenzija, samo nisam je radio ja, nego je radio Ivan, ali svejedno pozdrav od mene i prebacujem vas na Ivana. Pozdrav ekipa! Nakon mnoštva Xiaomi telefona koji su meni prošle kroz ruke, na red je došao jedan koji ne pripada Redmi liniji. Da, riječ je o Mi A2 telefonu kojeg sam nekoliko posljednjih dana koristio kao da je moj vlastiti. Mada nije. Mi A2 je bio predmet različitih kontroverziji zbog problema koje je telefon imao pri izlasku na tržište. Zato mogu reći da sam djelomično zahvalan što smo ga na test dobili ovako kasno. Jesu li problemi riješeni i koliko ovaj telefon zaista vrijedi, saznajte sa nama. Ja sam Ivan sa balkangadgets.com, a ovo je naša Xiaomi Mi A2 video recenzija. Xiaomi Mi A2 je drugi Xiaomijev telefon koji je dio Googlovog Android One programa, no u suštini ne razlikuje se previše od ostalih Xiaomi telefona. U pogledu dizajna nemamo tu mnogo toga za nadodati. Aluminijsko kućište, tanak profil, dvostruke stražnje kamere i poprilično prostran zaslon na prednjici. Ništa neobično za telefon koji dolazi iz iste kuće kao i niz Redmija koje smo do sada recenzirali. Očekujte da Mi A2 ima prednosti i mane dizajna kao što ima i većina ostalih Xiaomi modela. Jedino što je vrijedno spomena je nedostatak 3,5 mm ulaza za slušalce, ali Xiaomi, za razliku od nekih, nije izostavio dio opreme iz pakiranja za one željne klasičnih slušalica. Tanak profil ostavlja malo istaknutiji premium osjećaj u ruci, no i to dolazi s manom o kojoj ćemo nešto poslije. Zbog toga što većina interakcije korisnika s telefonom dolazi upravo preko zaslona, iduća stanica nam je upravo taj dio. Zaslon je poprilično velik te sa svojih 6 inča i Full HD rezolucijom donosi oštar i oku ugodan pregled bilo kakvog sadržaja. Prikaz boja je blago intenzivniji nego što biste to očekivali, no zaslon ne prikazuje nikakve anomalije pri širim kutevima gledanja. Gustoća piksela je na solidnom nivou, pa se zrnatost teksta ne primijeti. Ono što i nije najsjajnije na ovom zaslonu je maksimalna razina osvijetljenosti. U zatvorenim prostorima i u mraku zaslon Mi A2 se i dalje dobro drži. No ako planirate koristiti telefon pri jakom suncu, očekujte da ćete si morati sami stvoriti sjenu da vidite sadržaj na zaslonu. Na sreću, zima stiže te su dani kraći, pa ćete ovakav problem iskusiti tek na proljeće. Osim ispod prosječne vidljivosti na suncu, zaslon je lijep, responzivan i ugodan na dodir. No svakako se nadamo da će zaslon nasljednika ovog modela biti nešto sjajniji. U pogledu hardvera, Mi A2 je definitivno telefon koji mi je osobno najviše zamutio liniju između midrange i flagship telefona. Xiaomi Mi A2 jednostavno leti te sa svojim Snapdragon 660 čipom, 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije može prevariti i najiskusnije oko. U pogledu brzine i fluidnosti pri radu, slobodno bih rekao da je Mi A2 s kombinacijom solidnog hardvera i odličnog softvera nadigrao i znatno skuplje uređaje. U tjedan dana korištenja telefon nije usporio ni najmanje, iako ga nisam nimalo štedio. Koristio sam čak i zahtjevne aplikacije poput Facebooka i Messengera, no Mi A2 se na tu činjenicu nije ni osvrnuo, nego u svakom trenutku pružao gotovo instantne reakcije. Telefon je s prostranih 4 GB RAM-a čuvao i do 15 aplikacija pokrenutim. Za gejmere među vama isprobao sam Asphalt 9, Breakneck i popularni PUBG, te sa zadovoljstvom mogu reći da je hardware Mi A2 telefona i više nego dostatan za ugodno igranje, čak i pri visokim detaljima. Prilikom intenzivnije korištenja ali dužeg igranja, telefon se jako blago zagrijao, no i dalje daleko je to od zabrinjavajućeg nivoa. Što se tiče problema kojeg je Mi A2 imao s procesorom, sa zadovoljstvom mogu reći da isti u potpunosti popravljen, te da poprilično moćan hardware više neće crpjeti bateriju ništa brže no što bi to trebalo. Kada smo već kod baterije, Xiaomi Mi A2 neće i ne može doseći legendarne nivoje određenih telefona iz Redmi linije,
No telefon sam svakako punio samo svaku drugu noć te bih redovito u međuvremenu postigao od 4,5 do 6 sati uključenog zaslona, što je za 3000 mAh bateriju i snažan hardver itekako dobro. Ako ste pak ljubitelj svakonoćnog punjenja, očekujte od 5 do 6 sati uključenog zaslona, što bi i svima, osim najzahtjevnijim među vama, trebalo biti dovoljno. Telefon sam koristio otprilike pola vremena na Wi-Fi-u, a pola vremena na mobilnim podacima, te sam razinu osvjetljenja uglavnom držao na maksimumu. Uređaj se čak i uz 10W punjač punio poprilično brzo, pa bi već za nešto manje od 2 sata bio spreman za novu dvodnevnu avanturu. Volio bih da se i u ovoj varijanti našla 4000 mAh baterija, no lagao bih kada bih rekao da Mi A2 nije u pogledu autonomije sasvim solidan. Sada dolazimo na dio koji me je toliko iznenadio da sam otkrio nešto novo na sebi. Xiaomi Mi A2 u pogledu kamera je itekako zasluženo dašak svježeg zraka svima koji sumnjaju da Xiaomi može parirati konkurenciji kao što sam i sam sumnjao. Dvije stražnje kamere sa senzorima od 12 i 20 megapiksela uz odlične fotografije u uvjetima dobrog osvjetljenja po prvi put u mojoj kvazi karijeri nude itekako zavidne rezultate pri uvjetima lošijeg osvjetljenja i u mraku. Dvostruki LED blic itekako pomaže, no senzori učine toliko kvalitetan posao izvlačenja što više svjetla iz scene da vam obično neće biti ni potreban. Mi A2 za razliku od Redmi serije može parirati i po prilično skupljim uređajima koje nudi konkurencija, na što je naš Josip snimio i poseban video usporedivši kamere ovog impresivnog macana s onima kod Huawei Mate 20 Lite-a. Prikaz boja mu je poprilično precizan, a dobar dinamički raspon mu nije stran pojam, pogotovo uz automatski HDR. Portret fotografije software odradi poprilično precizno, te nam se samo u najzahtjevnijim scenama znalo dogoditi da dio pozadine ne ostane pravilno zamućen. Xiaomi Mi A2 će poslužiti onima koji vole snimati video uratke. Može snimati čak i u 4K rezoluciji, no zbog nedostatka stabilizacije pri toj poprilično visokoj rezoluciji, preporučili bismo vam da se držite Full HD-a. Video snimke prikazuju impresivan broj detalja pri dobrom osvjetljenju, a uspijevaju sačuvati i dovoljan nivo pri uvjetima jako lošeg osvjetljenja. Elektronička stabilizacija obično odradi odličan posao. Zamijetili smo da snimanje u Full HD rezoluciji pri 60 sličica u sekundi u noćnim uvjetima ima poprilično primjetan šum, no ako se držite standardnog Full HD snimanja, nećete imati nikakvih problema. Prednja kamera sa svojih impresivnih 20 megapiksela uz blago ispravan prikaz boja čuva velik broj detalja, te uz prednji blic, ali i bez njega, može poslužiti i za vaše fotke iz noćnih klubova. Iako je samo jedna, portret fotografije joj ne predstavljaju velik problem, što dokazuje moć dobrog softvera. Video snimke prednjom kamerom mogu poslužiti za video chat ili neki kratki vlog pri dobrom osvjetljenju uz solidan broj detalja. Ostatak ove iznenađujuće priče čini softver. Kako je Mi A2 dio Android One programa, ne očekujte MIUI sve pogodnosti i nedaće koje sa sobom nosi. Mi A2 vrti čisti Android Oreo 8.1 te će uskoro dobiti nadogradnju na Android 9 Pie. Iako je čisti Android itekako zaslužan za nevjerojatno brz rad i fluidno iskustvo, ne očekujte gotovo nikakve mogućnosti prilagodbe sučelja, pa na primjer ako želite da vam je tipka natrag na desnoj strani, ništa od toga. Možda je primjer banalan, ali dobro ukazuje na to da skinovi proizvođača, iako mogu blago usporiti rad, imaju svojih pozitivnih strana. Na telefonu zato nije bilo nikakvih predinstaliranih aplikacija osim onih Googlovih, koje se mogu uglavnom pogasiti ako vam smetaju, što definitivno pozdravljamo. Vrijedno spomena je uključavanje telefona licem koji koristi samo prednju kameru, no čak i pri uvjetima lošijeg osvjetljenja to radi poprilično brzo i uglavnom uspješno. Je li za ovo zaslužan Google software ili dobra prednja kamera? Pa nisam baš siguran, pa ću pola pohvale poslati Google, a pola Xiaomi. Iskustvo s ostatkom hardvera me nije posebno impresioniralo, ali mogu reći da je Mi A2 lijepo zaokružen telefon. Zvuk iz jednog zvučnika je poprilično glasan i čist, te samo pri maksimalnoj glasnoći prikazuje blage znakove distorzije. Svi senzori funkcioniraju u najboljem redu, te bug sa senzorom za udaljenost nisam primijetio. Zvuk iz slušalica je također solidan, no ni po čemu poseban.
Infracrveni senzor mi je drago vidjeti, pogotovo sada u hladnijem dijelu godine kada mi je se lijeno ustati pod daljinski upravljač dok pokriven dekicom uživam debljajući se uz američke sitkome. Za kraj, mogu otvoreno reći da je Xiaomi Mi A2 kombinacijom fluidnog softvera, snažnog i moćnog hardvera te iznenađujuće dobrih kamera prvak svojeg cjenovnog ranga. Mi smo svoj primjerak dobili sa Gearbesta, pa ako vam se telefon svidio, možete si priuštiti jedan klikom na link u opisu dolje. Od nasljednika bismo željeli samo malko svjetliji zaslon i malko veću bateriju. No da se Mi A2, pogotovo nakon ispravljenih bugova, isplati kupiti, možemo vam reći sigurnije nego ikada. A vi možete biti sigurni da vam se isplati zapratiti nas na društvenim mrežama te se pretplati na naš YouTube kanal. Do idućeg puta, čujemo se u komentarima.